lokuqala, hello, sibuyile nifuna sithethe ngothando noloyiko. 1 John chapter 4 verse number 8. Akukho ukoyika emntwini onothando kuba uthando oluyondeleleneyo luyakugxotha ukoyika. Kaloku emntwini onokoyika uthando alukayondelelani kuba ukoyika kunento okwenza nesohlwayo. Ngoko kufaneleke sithande uJehova siphelelaliswe elithandweni likaJehova. Masinothando likaJehova, uthando likaJehova malokuthi asoyiki into, asinako ukoyika. Kuba lithi kwiverses eziqalayo before le verse ifike, lithi uJehova uluthando. Xa sihleli noJehova sihleli nothando, singabantu bokuthanda, singabantu bothando. Kumele sithande uJehova ngenhliziyo yethu namandla nako konke sinako. Simele sithande abantu, sithande our neighbors ngalendlela nathi esizithanda ngayo. Siphelelisiwe eluthandweni, sinothando, singabantu bokuthanda. Ungabe wesaba ntoni? Wesaba ukuhlupheka, wesaba icorona, wesaba izifo, wesaba izinto ezizakwenzeka empilweni, ne-worries enhlokweni yakho ba ayiwanda kuzakwenzeka ntoni, wesaba uphelelwa ngumsebenzi. Awukwazi ukwesaba xa unothando, xa unoJehova eluthando. Uthando lwakho luphelelisiwe kuJehova ngoba xa somthanda uyathembela kuye, ubeka amaxhala akho kuye ngoba uba nguJaira kuwe. Xa senguJaira ke kuthi kuba mnandi kuJehova, kuba uJehova luthando bantu abakothu. Xa unoJehova nje akho nto inokuba ikoyikise, because nokupha awukwesaba ukupha abantu uthi xa ndipha abantu ndizawusala mna ndingenanto, ndizawuhlupheka. Ukuhlupheka ukwesabi because unoJehova onguye osinika izinto. We will never lack xa sinoJehova siseluthandweni naye, simthanda, simethemba, sithembe izwi lakhe, sithembe izethembiso zakhe. Kuba kaloku kwincwadi kaZakhariya uchapter 2 verse 8 uthi nabani okuchukumisayo uchukumisa ukhozo leliso lam, nabani okuchukumisayo uchukumisa inhlavu yeliso lam. You the apple of my eyes. That means uJehova ngeke avume nawe, akho namnye okunokuchukumisa. Noba kuhlelwa impi ihlelele wena ukuthi kuzohlasela wena, akumelanga wesabe ngoba unguJehova wempi. Akazeli akalali, ungumgcini kaIsrayeli, uyayi-enjoya impi kuba kuyo yonke impi uhlale enqoba aze ne-victory ukuthi thina si-celebrate i-victory esiyifumene kuye. Uza nokunqoba, sinokunqoba emandleni wokuthanda uJehova, wokuthandwa nguJehova. Uthando lukaJehova liyamangalisa. Uthi uDavide, noba ndihamba ethunzini lokufa andoyiki into kuba wena Jehova unam. Ndikoyika ntoni uJehova xa enam? Ayikho into endinoyoyika because uyandilwela, uyandikhusela. Aphinde athi uDavide xa ethetha kamnandi athi izwi lakho Jehova liwukukhanya endleleni yami, ezinyaweni zami, endleleni yami lisisibani. Ngakho ke akukho ukukhubeka, akukho ukwesaba kuba ubumnyama buyadeda mawunezwi likaJehova, mawunothando lukaJehova, mawuhleli noJehova ekuthanda, umnikazi wezinto zonke. Kumele sibe nothando, sithanda abantu, sithandane, siphe izipho ngokothando, singesabi into. Ngoba uthi ayithetha unansika uPaul uthi uJehova uthi ebuthakathakeni bakho kulapho kuvela khona amandla am. That means kulapho uthando lukaJehova luvela khona. Xa sowena uphelelwe ngamandla, avela uJehova abe amandla akho, uJehova abe luthando, amandla kaJehova abonakaliswe. Ngakho ke akumelanga sikwesabe ukulamba ngoba kaloku mangabe sinoJehova siyabantu abafastayo, abayoyiki indlala, asikoyiki ukuswela kuba kuninzi okusifundisa kona ukuswela. Kusifundisa okukhulu ngoJehova, kusifundisa ukunyamezela. Ebunyamezeni ininzi into eyenzekayo, monde siufumana ekunyamezeleni, siseluthandweni lokuthanda into zikaJehova noba sesiphi isimo esingasehlela. But as long as sinothando likaJehova, kweso simo ngeke sisive eso simo, ngeke sibuve ubuhlungu beso simo, sizabe sibona uthando likaJehova lusukhusele.
Hallelujah. Noba inyama ingadlakazwa kodwa umphefumulo ngeke avume nawo uJehova, ngoba nakuyo uYobi wavuma into zenzeke, izimo zimhlasele nenyama yakhe idlakazwe, but azange avume nomphefumulo. Umphefumulo mawusasenyameni akumelanga wesabe, kuba uthando lukaJehova lunathi. Uthando lukaJehova luyinto yonke ukuthi usabane noJehova, usabane unothando lukaJehova. Uma uthi uphelelisiwe kuJehova unothando, akumelanga wesabe nezimo zonke ezizayo, zonke izinto ezithethwe kwincwadi yeRevelation ezisezawuza eziwesi kunezi sizibona, because it's still gonna be lit. Isezawubenzeka into yoba kwehla izinto ezimbi emhlabeni, iinyikima zomhlaba, impi, izifo, ndibala ntoni, abantu bobulalana, yonke loo nto, abantu bengenathando, bephelelwe luthando, benenhliziyo ezimbi, benza izinto ezimbi kwabanye abantu. But xa unothando lukaJehova yonke into it's bearable. Uzawuphuma esimeni okuso wena nje funa uthando lukaJehova, uthi funani itanci ubukumkani bamazulu, zaye zonke ezinye izinto ziyakwengezelwa kuni. Athi uDavide, konke okuhle kuyandilandela iinsuku zami zonke zokuphila, because of uthando lukaJehova lulo lusilandelayo lusenzela izinto ezinhle. Sidinga uthando lukaJehova, kumele simthande uJehova, because ngumthetho wakho uthi thanda uJehova ngako konke onako, amandla, inhliziyo, ingqondo, yonke into thanda uJehova. Then xa sowuthande uJehova uzalibona uthando lukaJehova elizawenza uba unikele, wenza umthetho kaJehova, uthanda abantu bakaJehova, unceda abantu bakaJehova, because kunceda ntoni ukuphila emhlabeni kungekho umuntu omncedayo, kungekho impilo etshintshayo ebomini? Because uba uphumelele, uthi uphumelele, kumele kube khona abantu bancedileyo. Kuluthando lukaThixo olo libonakalisayo, olo thando xa luphila kuthi, hayi sizawuphila ubomi obumnandi emhlabeni. God loves us, uyasithanda uThixo. Masibeni nothando, sithandane, singoyiki ngokoyikiswa. USathane singamoyiki, ngoba uSathane ufaka uvalo, luvalo ahlasela ngalo ukuze senze imistake, ukuze sidoubt uThixo. But uma sinothando lukaThixo, siphelelisiwe elithandeni likaThixo, asoyiki nasiphi isimo esisithusela ukufika empilweni yethu. Ifana nokuphelelwa ngumsebenzi, ifana nokungakwazi ubhatala ibills zakho, ifana noba ufana udowngrade lifestyle yakho, uyayazi uba uThixo ukhona, he will see me through. Njengoba sitsho naye uShelisiza ethi the Lord saw us through. Nanamhlanje uThixo uyakwazi ubona abantu bakhe abadlulise kwizimo, sibona amandla akhe, sidumise. Ngoba nama-Israyeli mhla ayewela ulwandle olubovu, athi bawela ulwandle olubovu azibona izidumbu zabantu bebasukela ama-Egypt elele nansikele unxwemeni, izidumbu zabo bacula ingoma entsha bedumisa uThixo, basindisile kuchaba lwabo. Kuchaba lwethu uJehova uzawusisindisa, kwindlala uJehova uzawusindisa, kukweswela uJehova uzawusindisa, ekuguleni uJehova uzawusiphilisa, ngoba uyinto yonke. Masinothando nje lakhe, sinake yena, sinakekele yena nezinto zakhe, sizawuphelelisa oluthandweni lukaJehova, sizalibona izulu, ngoba uJehova uluthando. Yonke into wayidala ngothando. Utsho njalo encwadini kaJohn 3:16, wadala yonke into ngenxa yothando lwakhe lokuthanda umhlaba, lokuthanda abantu bakhe. Siyiphathi yomhlaba kaJehova ngoba senziwe ngomhlaba, imizimba yethu yenziwe ngomhlaba. Wathanda umhlaba kuJehova, yonke into ayidala wayidala ngothando. Siyabantu bokuthanda, simele sithande, sithandane, kumele simthande uJehova, uyasithanda naye. I hope you are blessed. I want you to be blessed as much as I can. I want you to be motivated. Just have love, have faith in God. God will do everything for you. He is capable of doing above all that we think or imagine, because He is our God. Nothing is impossible with God. Bless you.